Estropa hasi da, hirugarren kaletik Bizkaia eta laugarren kaletik Urkirolak. Bi luze eta Ziaboga batera izango da nesken estropada. Han tomado la salida ya por la calle 3 Vizcaya y por la calle 4 Urkirolak, regata de categoría femenina. De 2 minutos tomarán la salida por la calle 2 la embarcación local, Lama Guadalupecoa, patroneada por Amaya Rizabalaga, la calle número 3 para Zumaya y la calle número 4 para Getaria Tolosa. Irtera beste hiruontzientzat, Hondarribi bigarren kaletik, Tolosa Zumaya hirugarren kaletik eta Getaria Tolosa laugarren kaletik. Txampa luzea, hiruontziena. Eta bigarren kaletik ikusten dugu etxeko ontzia irtera oso polita egin duela. Bat bizkaitarrentzat, zengo bost palada eta hirugarren kaletik sartu dute. Ya. Un chalo fuerte para las chicas donostiarras. Ya, para último. Sí, ahora sí. Getaria dentro de poco iniciará su champa final y en segunda posición la Ama Guadalupecoa por la calle número 2, ligeramente adelantada, aproximadamente una trainera y media sobre las Zumayerras. Getaria Tolosa, que está entre sus 10 últimas paradas para entrar por la calle número 4. Ya Getaria y en breves momentos Hondarribi bigarren kaletik sartuko da, bigarren tokian estropada oso polita, etxeko taldeena, txalo handi bat beraientzat ere, eta txalo handi bat baita ere Zumaiarrentzat hirugarren kaletik sartuko direta. Ja Hondarribi. Ikusten dugu nola Getaria Tolosako patroia igorre ontziara eta Aitor Kenejetaren eskutik jasotzen duen txinguiko laugarren ikurrina txalo handiak. Txalo handiak. Ya vas a entrar. Chalo Luna, chica taldeantzat, estropa oso polita eta bigarren tokia gaur. Oso ondo neska. La patera. La patera. Lo voy a llamar. ¿Qué es eso? What you're doing now, and when you're coming
bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Busturialdea eta laugarren kaletik Portugalete. Txampa luzea, lau urtzienan. 20 segundos eta regata baliogarria da. 20 segundos, la regata es válida, calle número 1 para Ondarroa, la 2 para Ama Guadalupecoa, 3 para Busturialdea y 4 para Portugalete. Cuando las 4 tripulaciones, azkengo minutua ja ziago hartu minoleno, diferentzia hunditu dute, 8 segundo Busturialdeari. Zeko taldea, bigarren tokirakoz lehiago. Ziagoa ona, oso ondo. Bigarren tokirakoz lehiago horra Ondarrutarra eta Busturialdean. Laugarren tokia Portugaleten. Denborak batetik bestea emango ditu. Hirugarren kaletik sartuko dira Ondarra bitarrak. Estropa oso polita. Azkengo ja 15 paladetan sartuta, borta porteren mutilak, txampa azkengo txampan. Bigarren tokia Ondarrutarrentzat, hirugarren tokia Busturialdea eta laugarren tokia Portugalete. Ja Ondarra bitarrentzat. Guadalupecoa, el Paso Bastia, ikusten duzuen modu. Hemengo txandako irabazle. Más de una embarcación sobre Camargo. Estaba fina aquí, Ya volvió a comenzar. Ya Camargo. Azkengo txalda honetan, lehenengo kaletik Pasaitarra, bigarren kaletik Beitiarrak, hirugarren kaletik Santurtziarrak eta laugarren kaletik Castillero. Hacia
kaletik, Astillero laugarren kaletik, lehia gogorra, baina 6-7 segundo diferentzia San Juan Darren alde, 100 metro ginen gutxiro, eta San Juan Darrak irabazi dute Hondarrineko iturriña. Si no hay una sorpresa descomunal que no creemos, los sanjuandarras se van a llevar esta bandera. Ya para San Juan, haciendo un gran entrada. Ya Astillero. Santurtziarrak hirugarren kaletik eta Lekikiarrak hemengo kaletik sartuko diren txalau. 1943, eta estatu mailako traineriako txapelduna izan zen 1947 ere. Gusten dugu, Pasai Donibaneko patroia, igo dela, ya, azotzera, Jose Antonio Mazabelen eskuti. Lado eta zazpi urtetu, Imango Iturriña, Zanagoldaren patroia, Ostasun handia Zanagoldaren patroia, gran alegría de los sanjuanarras, que hoy por la calle número 1 han vuelto a ganar la bandera. Ayer también se ganó por la 1. La calle que tenemos maleficia aquí en la Rivi, los 2 días se ganó por la calle número 1. Habrá una Goa